Kika kahalu kahulanja ahonja. La mongene ni fula mtu manaka melu video nye. Ndo ya yo la toche. Elo ate fula wiko l'ignorance. Lo salaka mwa mochi wa kunya lo kahalu kahulanja ahonja. Enye lo kambali tena kao timbata o da suda kao salaka mbu ule kohomba. La solo video nye tanga kahana kame tokanyi ta tukima ya dambe ya da eko luka holanja ahonja ndo wuhwa kaso mewo dikamboso dikambo lanjo ne shuche pumanaka likatano ndo shuche menaka kambo watu shalunyangu nda kambo wongene kukoseka dikambo che da humanasu eko homba shutire ka leso bitate mbosaka imaitena kasedingola da akambako na akakonya dimilo esheke mbala mochi ononyuechi bili hauki karuletu da hadi minyumu yoko le esheke koko atamochi njakambo ambosala amboma na lukatano mochi mbala mochi enonyi satu kanenei koko haje imbadambe ya bonde kele dikamonembo kauleka mbala kumbala excusez aso naka tambosala esheke omochi tatutake sa detone o ekopa kapanda mbele kolo Jacques kambo yokonya lo difficulté ne Christine kambo yo memba lo kolo kene me yanga dambe ya para kai kakona kai ombisala ou bien kakona ka kie ku sala chiki dikamone hakomi ngane lo nyango atifula komakalo mbishate kenende o kapana mba ki infidèle dossier ne aso ekote na ke mocholo seno kele shopo mbaka mbosa ye diko ya kakitona la ato amochi dikambo hauto lemia hauto sha respect wa humbam wenyi atifula njone wiko la mbeke luka nanya lukumula ato akina projet ya ato akina la sonaka wehe njololo kete wayo nga affaibli ou bien détruit complètement la critique yao. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Aho to chembele dimena munga kamela e. Parce que lushila ka yo to akoto d'abord weme. Bon, lushila yo vondo ko to ila osa ediko atila mendema ko ngeyami woshika lambeta okundema na nde kame. Aso ona lingo sale fort danja consacrer lo vie kai dikambo lo seno aka wala matanda kaula te kotori takyo akenda tambo yokuma longolongo kanisika umaraso taya malamochi wa adulte malo wa adulte tayo kome somi donc ikumbuka done doku aho kaule aso umba kanalo mbadambea objectif a lo seno ekongane bon lane hato chone pumbaka yeka kitona la sika eche ou bien mbichanya to che suki la yobi asikumbuka ahangaso kukulolo seno eko humba wembo sa ye diko ya saladi kamudi mochi luwa hwalo seno la ye weme enyelo bija wa limite leno jashie la kaye ou bien le moye konge winya hombe mbichaka la hato amochi loto wawe consacre lo moye lo kandae kan lo diwala dae mbala mochi atamochi kukambo sa ye diko ya mono la adende loto kakitona la kumbo mochi otomochi mbi aka kolomba falanga ko atebu keso henyone we hakahi we adi falanga yeko we ambenya chuda programme ili laye be bulo humba wambija programme ya to akina odira tondo ka programme yae parce que we pumbaka suma mbala mochi provision lolodu we mbaka sumba engo kamba kukimanya lolodu lae we mbaka mbija lo kanda waki laso falanga yaye mbahomba shidia ka toujours ekatanuato akina laso lo nyanguko atifula wahaje foro lo sala lo kamele mu kana lo seno en général wambu konya to amochi wa bon samaritain éternel lo famille yao dikambo che paka kapanda
naka dika mamuto malu famille nyotele kapanda oho senya lokene onde wambe naka dikoho da hata aloli ashi kudota te tukuluja to akina tukuluja ko hakina pardon non dika musaho ge salima donc dikoho de la ata aloli haukendoja dikoho dikina wako amembele otolele ata alote kana otolele ndame mata ya akoke hakoke nenjo koma lo sale ya to akina aso guko ndayo toke maja yuhu ya tanda sene kutukushidika akambo ato akina aso paka nyanga dambeya oyenja ashikike dimena mbosa ediko adime dikamboso ata mochi ko la difficulté da gérer sono ya onedia eko humba kimanya Christine eko humba kimanya André ate fula winyo likakatwa nao ndawo kajali yenju yanga lukanyi nju yanga conseil nju yanga falanga mbala mochi ukimanya keling sali shidi edikamone de lami bukolo me pumbaka mbuhoda unyawe likakatwa nae hawa ina kandu kulu shoto kanga lo telefone hawikileka koko unyawe likakatwa nao par exemple lo diwala dao vembili conseiller. Alors il faut faire beaucoup d'attention. Olokina watu iko vonja kasuke la comparaison. Janete di holoda kandalo chi ohinda téléphone kambo somba Michel. Ce n'est pas possible. Amochi critique kandu dulo la doto. Mala mochi kone o musende to kolokete matundu la kande mbwala ka musande lokete. Mala mochi kone télévision kaki ko chiche. Laso analengole tanyo heke duine angenyi waki la so tondo bu forcément uhumba eloka sena sokene enyero camarade kalo école primaire bu forcément ongenyi woshika lo diwala daso kana lo le moto kamba kana lo kanda aso oto sala shinyi dikambo ato changeka bembia kambo shamoyo ngande moshe kukulu temande eko balamochi lu nyangu balamochi lu hicho bon keso yenyo ne la to hicha atango ala hone la so ta bula o bien ta bula o kame o la to hicha non ahamba hicha kukuto sedingule atwele kame la so onde we kolo to chuchu adasho progresser les moaso kukana vo to kaloyeke kongengo ou bien to jaka pa kalo difficulté ou bien olombe la tolomba odikuta tukonya kapaka lo shonyo nyanga lolo duko autunde adimi kombi shaka panda akuta angu chiki dimona ambushidi ya dosene chiki dimona akafutana ne kalasa chiki dimone mbala mochi la mbolongo soraka angu dihewa lo dulami so mbaka yemboha kambaso wa docteur tutekone ona ashashi pumbaka noma wele walutuluka nyango mako bebe kandi polo leno nyemochi. Donc, kesumbuka makadone awele walutuluka nyangomba ukima dande sena lo periode kingo. Mela matuko makambala mochi lelo nyi sama olangelo, mboka da so da shotate kandelo hota jese ipunga, tale no di kumi shotate kan chu continue kanande dango dikina, no di kumi le temps ni akuma hende. Ondi laso awele waki mama waya kolo doko kondi lasi kuhumba shonoma awele wa mama ndoko dikamona awele wa mama waki uhumba letena ke mochi kuko letena kene abu uhumba shonoma dashu sena to kuka ndeda ngo dikina dashu konja ulo sena donc hako amembele aho to chela kila so tondo le quartier kalo to chela kila so tondo l'université ou bien autola kila so parfois l'école primaire kana l'humanité kana l'avenir kana le pays ke mochi donc eko forcément ohomba elo lo diwala daso lo kanda kana lena ya so tamoto homa na kona ikomba munganda associé non bukolo ndaka to sha orientation kana conseil kana ou bien kani mochi ya totonja lo difficulté ou bien akato sha conseil mochi amena akato kimada shumbia bosa ediko adi me lo tankingo aso kezo yenyo ne makashumbu wa associé la kamwila associé lokene iko mbashumbi ya différence la massa conscience kana kumotema la cerveau
parce que aha kurumba na mbisha kukola nete ko nanga nembicha tu kama moto mo kimanya message d'avombita cerveau kaso kan cerveau pardon aka longo soma da raisonner ka enyelo unyata sone 1 plus 1 égale. Ça veut dire que cerveau ka kiso ko lokendo wa nyanga 1 sanganya la 1 c'est-à-dire dibote sanganya dibote dikina atosha ngane wembo te ate 2 moins 1 la son nde o yanga to dambe da dibote na tasanga nchalene sho ka minyoto ikana ndoto kushumbia kakona ka uchikala okena ndiko juste baluka kapaka ngazo koko conscience kaso nde tokimanya kata shombea etena keso kene di hole de sonne di kambo nanga so sala onde tekolo ngeno da di sala onde shuku kaka tete mala kanabu donc datunya naka onyomo chiwe ko suki la tundu ko tomochi mais kombita te auto suku ha o santé c'est-à-dire ko telo kaida mbaka be mimolango ou bien be kakito na lotongo la so tena ke mochi ko basho pokane ka conscience kaso digambo naka hatosa lingaso doko to kina la yo sala lodi holdaso wongambe ambe ke sala kamba mochila tiwa kumu bukolo ahonela to sala ka tololo mais eka kamba mochi njuko shaka lo nyango lo Kongo wemenzo ya chumo yaka là c'est comme un bossa yediko ya sala keneka humbam eka ta mochi ni hawendo objectif a voir mais lo seno okenda wiko wa critique ato akina enyo lo Facebook wayo kakone o ohinda kinaka fundi Josephine ohinda telefone kambo somba Michel français anda fundi Kengo hakifundi dimena kapanda mbocho la Kishasa kapanda mbocho la Loja donc eko wolo da yemena otolele concentré lo limwande kana lo kandande kana lo wa programme yande atomande penju dikolo konde tokoto yanga dambe ya voiture yaki musicien kapanda eko pirate non ça on se code ka cash. Pourquoi? Parce que ndeko unyachelo planifier lui amando toka di mulato loembola par exemple naka ndeko ombecha amande toka di mula lui amande to sala da répondre par exemple lo a examen lui amande sala dande nongo sola wa article akona hayo sombama wa article akona wele atola besoin la sombite unya kuna njo ya voiture yaki kapanda télévision yaki panda kiko pirate henya dimena ou bien wakachide unyoso done lo Facebook de bulo mambe ya kambaso puisque ndoko keneke ndele impact lo di kambaso la so kakitona la tuile bohu ba lo seno la ye ya shalo limwaye dawe assurer lo seno la endo assurer avenir aye tukaki munga distrait la kamboele haka apporter un plus lo seno onga kamera wa de mon cher dikambo ekata moshe sala kerero wa associato akina ko chikaka wa de lo wa projet yao mais ndoko to la fonya ela yo ya sacrifier lo seno la kinde lo dihole daki ndoko asi ko mbabe réfléchissez limena lo seno ke mo no paima ke ka ko chike non en tout cas mongene ni fallait atuchie otoyedi tena lo vidéo ya ila tanyo heki da cliquer c'est là mo funjo s'abonner lo activer cloche de notification d'ailleurs nungola to vidéo te yo là ma to poste le site kasukene en fait le chaîne ya sonye